Mizoram zone a ngai thatu zong te chibai le vek ule tunlai khovela mi te ngai ven United States politics thu thar le chanchin thar dang te ingai thlang u United States President Donald Trump chuan a President Trump a hmang zo tre ta a hun chunga a ngai poimo em United States to Mexico border wall mel zali somnga zeta thui an siam chu tholeni khan alamo Mexico hmuna tloin honna hun te mangin thu asoya Trump chuan 25th amendment manga min paithlak an tumna hi katan om zenei lo ania ma se Biden le Harris administration chuan nunglama an chi angma in min la ron zui zel don ani ati Trump hian sang ni som panga to som poruka United States President chua a campaign lai khan Mexico ram atanga rui hlole smuggling thil United States ta tolu thin te danna turin border wall siami alo tiam to a in tiam na nga he US to Mexico border wall mel zali somnga kilometer zasari somni pali zata thui administration in an siam tak khi achuang ve hle ni poina langa a president hun chunga ame lungpoi mo tak ani reng to don ani Trump president ani tira he border wall siam tuma administration in ma anlak tran chopo khan a siam na tur sum lama Democrat Party ten du lovin House le Senate an boi rep ani kha kanna sa reng hlo mo me President Donald Trump hian United States in thantu boi kal zela mitam takin martial law apuan mai ringa an ngai chan thup lain Trump hian Biden a hne na chu apom puin Biden to Harris ne na thuneina thataka hlan chon mai atum angin alangta a alamo Mexico muna border wall honna hian Trump chuan he wall hi next administration chuan anti chelo ram ka beisei ngati heti mek la hian House Speaker Nancy Pelosi le Democrat Party te chuan Trump hi a president hun chung kar khat chang cholom po hi chel chun zom theilowa siam tumin US political history a avoi khana turin atung ni na tan impeach turin ma an lameka ruam han lockdown chuan ni lai ni hian house a vote la kan tumani amai ro chu house a hian impeachment hi kaltang pui thei po ni se Senate in two third majority a an pass ve phot angaya Senate majority leader chuan January ni som pako ma chuan Senate in engma helam ngoi angai tu adon no thu alo soi tua Trump impeach hi an pass thei arinom chia lem lo ani heti la hian January ni som nia president tharlak lu ani main Washington DC a boina chuale a hlo om hle nia soin dan keng ko tu lam chu Washington Mayor Muriel Bowser rotna angin President Donald Trump chuan US Capitol state of emergency puan arem tia kanlo talan to angin tholeni khan emergency apuang hala Washington DC a hian zinvei wa te kham hal vekania Army le National Guard sang engamaza DC a hian dalu ani January ni ruka President Trump thop tu then khaten United States Capitol building lukhonga boina an chaw chu awang khan khopui chunga state of emergency puang tur hian malak zui ani Federal Bureau of Investigation FBI chuan January ni somnia president tharlak lu ani dona wangin Washington DC mainilo state danga po boina chuak thut thei ani ti an bulletin a anta lang to bok President Donald Trump chuan US Capitol building lukhonga boina chuak chungchanga mopur tu bera Antifa Paul Mile sa te apua Antifa hi anti-fascist soinania he Paul member te hian far right group tenen boina anlo nei photo ani Trump chuan George Floyd tha ani wanga anram chung mun changa Black Lives Matter nor huai hot ani cholai khan Antifa Paul hi
terrorist organisation a puana alo voto ani Supreme Court of India chuan sarkar lai pui hnena ram chhunga lo nei tu Paul Sangsangin an do dal mek farm law thar pathum a siam chu kalpui ri lo turin ati hei sarkar lai puin a zawm lo ani chuan court chuan adang ri mai don ni na soi Supreme Court hian farm law chungchanga petition lut te angai tua he dan du lo na lan tira Delhi ko pui bula lo nei tu te nor huai hon meka boruak a tha chho zel ti soin sarkar lai pui hnena heng dan te hi iti tobri don nge ke manin kan lo ti top sak don che ti in a hril Chief Justice of India S.A. Bobde chuan thil thalo zawk a thleng chho ani chuan kan vain mo phur tu kan niang liam tuar anom kan du lowa kan kota thi sen a kai kan du lowa ni ti in na takin a tong chuak lo nei tu ten in biang na an nei mek thu so in sarkar lai pui ayo chuan hun la pe turin Supreme Court angena ma se Justice Bobde chuan he buena chin fel na hi om jeine in sarkar hian akal puin kan chalo thutluk na hi kan sia mai don ani thi sen chuana thleng se tunge mo phur don ti in a chang let farm law pathum siam thata chu ataka man ri nilo turin ti top lai lok po lo ni se lo nei tu te chuan nor an huai ho chun zom reng don ni in court chuan a soiboka hemi rual hian Delhi border a nor chu huai ho chun zom zel an tum nge mundanga inson an tum ti chiang turin lo nei tu ayo lam te hril bok ama a hearing nei ya po Supreme Court chuan lo nei tu te le sarkar lai pui in kara masona a om lo ni na lo soi to bok Chief Justice chuan sarkar lai pui hnena zona a zo chungchanga po chana om lo thu soin thilom dan hi a chi chho zel ani mani in ti hlum pha hial te puanom to engwangin nge tunang ko von huaya nor huai honna kum upa le meichia te an telangai ta khial ti in asot heti lion sarkar lai pui ayo tu Attorney General KK Venugopal chuan farm law chungchanga boina chinfel dan ngai tua turin committee din zoka heng dan thar te stay lo turin ative thung lo nei tu nor huai hon mek ta chu state pani pathum vel ami chau ani ti in khothlang lam le chimlama lo nei tu te chuan an zom ve lo ni in a soi sarkar lai pui hian farm law chungchanga inrem na siam pui tumim lo nei tu te hi chumriat in biang na nei pui tua ma se tun thlangin inrem na tuan tling an la siam theilo lo nei tu te chuan heng dan siam thar patum te sud le vek turin sarkar an phuta ma se sarkar chuan su ta tum lo ti soi thunga lo nei tu te du dana dan siam thatero ain huam ti asoi ani sarkar le lo nei tu pol ayo te hi tunkar zir tom ni hian an in beliang sarkar lai pui ni kum September thla asiam farm law thar pathum du lo lan tirin lo nei tu te hian Delhi border an pan khoma ni kum November thla top lama tangkhan dan thar du lo na hi an lan tir to ani World Health Organization WHO in expert member som omna team adin chu COVID-19 free lo chua dan zir chianga chanchim kim chang zir tur le mishinga he ri dar chhodan zir turin ningani January ni song pali hian China a anjin theidon ta heng mi thiam rual te hi Chinese scientist tenen an thok ho dona National Health Commission chuan he thu hi ata lang ma se chanchin kim chang ero ata lang lo ka liam ta khan China chuan an rama COVID-19 shileng chungchang zir chiang tura kal tur te hi an rama lu a phal lowa hei hiwang hian WHO Director Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan a hril hai thu le alung ni lo thu po alo soi to ni nikum July thla khan WHO chuan COVID-19 hri lo dar chua dan chanchin kim chang zir chiang tu le mishinga he hri lo dar chho dan zir turin international scientific expert team chu China rama atir don ti puanga an zir chian hun chung tur hi tharukaya tam angai don ni na soi COVID-19 hri hi kumsa ni som bakwa December ni som pani khan Hubei province Wuhan khua a ramsa zona mun wet market atanga mu tan nia soini wet market hi China chau ni lo Asia ramdanga po mun poi mo tak ni in thlai thara sa le sanga te zorna mun ania mun tamzo ka chuan ramsa hi zotel ani ngai lo ma se COVID-19 hri hi wet market atang hian aron in tran reng em ti chu hriat chian ani lowa
soidan sang chuan China siam ni hiala soite po a awm heng te awang hian he hri lo chhuadan chanchin kim changjir tiang turin WHO chuan expert te chu China a tirlu atum phata ani United Kingdom Chief Medical Officer Chris Whitty chuan vaccine na tho alan vat lo chuan andamin hun khir tak an ma chhon thei thua soi Chris Whitty chuan tun kar chho tang hian COVID-19 hri na satakin andrama apung le zual ni na soya mipui te chu sarkar thu zoma midang te mutam lo turin le film khur thai ang bera om turin acha sarkar chuan aranglamin England vaccine lakna center a honga tunkar hian he center a hian mi sang chuangin vaccine an la don ani GP-led le hospital service te chu siambel ani don thu England National Health Service chuan ata lang February thalai hol hian mi maktadoi sompanga vel chu vaccine pek man tumani thu sarkar chuan a soya heng zinga hian komsom sari chuang to te health worker le mamo zualte an tel pathiani khan UK a hian COVID-19 hri kai thar mi singa sangli zakwa somli anoma anni nen hian UK a COVID-19 hri kai to zong hi mi nuai somthum sing sari sangni zathum somli pakwa zet an om to ani UK a hian ni kum December thla tang khan COVID-19 hri chidang alena wangin kai thar hi an tampa hle a ramchunga ambulance service te po anin dai lo tan nia soyani Chief Executive of College of Paramedics Tracy Nichols chuan damloten ambulance sidar kar kuate an ha ngai thin thua soi British Health Secretary Matt Hancock chuan sarkarin lockdown a puan le in kai hruina siam te chu zom tha turin mipui te cha mipui te chu pon chuak tamlo turin a cha bok UN Secretary General Antonio Guterres chuan khovela intluk lona le hlei neina ti tlemani theinan khovel ram sang ten tho ho no tha an nei thei apoi mo thu soi tun hnai khan virtual in UN tu te chuan meeting an neya he meeting hi UN General Assembly voice somsari pangat lin puala meeting ma saberani he huna hian Secretary General Antonio Guterres chuan UN sponsor global survey nia za somkwa pasari chuan tho ho na manga UN a na tho te ati hlotin thu an soi Guterres chuan ram sang ten tho ho na lam an ngai tua wangin lom thu a soya ma se hei hi du tok mai lovin hei aya ma sona la om thei thu a soi bok voina chuan khovel kan in thun zom fur tua tual chung le mun kil khote chu a thei ang anga biak po thei le kal po thei apoi mo lia hei hian thil tum ti hlotin na konga pui thei ani ti in Guterres chuan a soi bok General Assembly na thober chu mitin tang hri selna tra an nei theina te ziak le chia thiam lo an lo pun lo nan te re thei blutuk bi kom lowa re thei te din mun choi kan te human rights soi nun sau le mi pa le me che in thlia ran na bi kom lowa kan ko sak thei te ani ti in Guterres chuan a soya khovel chuan kum tam tak chun ram lian jok te in do a hra to ngai lowa hei hi kan tho ho na hlotlin na lian tak pakha chu ni kan hun liam to kum som chung kha khovela lungber trumania khami hun chung khan kan boru ka hian carbon dioxide san lai ber thleng hialani tu hnaya ram le ram in kara I hniang ho na thleng lia nuclear ral thuama kan in tlan siang na po chaw thoin aum le ni na lang COVID-19 sileng wangin re theina zuala chukhop khamlo an pun ba ka in tluk tlan lo na zual pha hei wang hian ram sang te thok kho turin kan poimo heng ko nga hian chona na sa tak kan ma chon me ka ni ti in Guterres chuan General Assembly a soyani Hindustan Times in a soidanin India chuan a thenom ram te nena COVID-19 vaccine chu hrido tu te le amatonga thok tu ten rik rum thila inven na man turin a pechuak don hral chua tur ero chu hemi nu lama ani thungang Prime Minister Narendra Modi chuan thenom ram te nena COVID-19 hridan na pe chu adan tur kim chang chu External Affairs Ministry in ruang manan sia mangati hetianga thenom ram te nena pa chan changzo tur hian India chuan COVID-19 hri laka inven na hi hrido tu le hri matonga thok tu te man tur tam lutuk lo a thlon na tranpuina grant in 18 apedona vaccine zor chua phalna a mu huna hlom lian jok hral chua tur chu thon chu ani thungang January ni som paruka ram chunga vaccine man
tana tanga rei vak lo hei hi kalpui tu mani India ram COVID-19 vaccine siam chuat tur hi mantlom si rin tlak ani dona wangin khovel ram hausalo tam takin an ngak thup pa chung zinga langsa tak chu Brazil ram ani dun munai chuan khovel puma vaccine hi Pfizer le Moderna vaccine po ni se ri room thila manatan che sarkar ne na sal chu alani ria India siam vaccine sal chu phalna hi kumin April thabor vela chuan nei thei man be se ania heti huna chuan tuna vaccine dang en chin mek phase 3 trial lang zong te po hi en chin a kong an lo zo ki man tawang ti thu senior official chuan a soi Modi a sarkar hian ramchunga vaccine siam tu company hnen atangin January ni songpali hian thenom ramte hrido tu te le hrimatawanga omte man tur vaccine dose vaibel che khat point pakhat aleyanga hengte hi asem chu nga lang Bangladesh ram hi vaccine siam tu Serum India hnen atain vaccine dose maktadoi somthum leiturin ani rem tua Nepal point dose maktadoi sompani leitum boka India thenom ram Bhutan Myanmar le Sri Lanka te point India hnen atang hian vaccine te man an deal fel to bokani official ten an soidan chuan thenom ram te hna ri rum thila manatan a thlona pek tu zat thi External Affairs Ministry ruang manan hoya da ani ti ania hetiang dau tho hian COVID-19 Sri Len tran tir lama khan India ramin hydrochloroquine thenom ram te hna sem chuana alo thok to ani Yemen ram chunga boina kalzela United States John Hoti Health chu fir ka puana tum US Secretary of State Mike Pompeo chuan hemi chungchang hi soin ram rikana in beina thleng tual chung mi tam tak ta na har sana thlen tua Hoti te hian mo an phur ti soin an tho pui Iran nen an poi khoina chu ti top an tum don ti soi Hoti Health hi fir pola puana ni chuan Yemen ram chunga boina chu apunun zok US Congress member ta chuan an hlau thunga UN peace talk kalmek chu a chok boi zok do nianga in an rama har sana thleng chu azwal pha an hlau thung Mike Pompeo chuan US ram huna pathiani zan lai ma deuh khan hemi chungchang thu chua hi siama State Department chuan Congress ne na Hoti Health fir ka puan an tum chungchang hi ala hriat tir don ti soin Abdul Malik Al Hoti Abdul Al Khalik Badar Al Din Al Hoti le Abdullah Yaha Al Hakim tepo global terrorist puan antum ti asoi ani Eastern Iraq province Diyala thotan ni January ni sompal khan Islamic State IS firfiak ta chuan mi panga antata thi jinga pani Iraq sipai ni pathum nang chu para military har sabi member ani IS firfiak te hian mun nian beya pakhat zoka chon sipai pani an tha ba ka sipai dang pakhat an diam bok hei provincial capital Bakuba athil thleng ni in Baghdad ma saklam kilometer somruk panga vela la om ni in provincial police te chuan an soi firfiak zonna hi an thokle ngal ni police te chuan an soi in beina pakhat zoka hian har sabi member pathum an thi ti tar langbokin liaman om thu ero talan ani lo Iraq a hian kum sang ni som pasaria IS firfiak ne an ni thu puan ani atang khan firfiaka poi khoina hi atlem sot leya ma se firfiak te hian akha tokin beipui an thlak reng ani India rama COVID-19 vaccine man tura pompani jinga pakhat Covishield chu Pune a Serum Institute of India atagin khopui sang-sanga thon chu atanani thole ni so pani bi khan dose nuai somnga paruk point panga thon chu ania Pune atang hian khopui som pathum ma thon chu ani Air India SpiceJet Go Air Indigo thlotheina mai Covishield hi Delhi Chennai Kolkata Guwahati Shillong Ahmedabad Hyderabad Vijayawada Bhubaneswar Patna Bengaluru Lucknow le Chandigarh ta te thon chu ani vaccine pek chu hi January ni som paruka tangin kalpui tran tumania healthcare le frontline worker te pek masak ni in adota kubu palam te pek an niang sarkarin health worker vaibel se pathum te vaccine man atum sakdon ani
Prime Minister Narendra Modi chuan thawṭan nia Chief Minister te meeting a nei puina sarkar lai pui chuan COVID-19 vaccine pek ma sak tur frontline le health worker veibel chathum te vaccine pe na man chu sarkarin atum don ti soya meeting a hian vaccine chen chua dan chungchang soi ho nia Prime Minister chuan state then katin ngin ma che vaccine pek chuana da poi mo ma sak priority lisa rorel tu an tel lo ti soin frontline le health worker te pek ma sak ber an diang ati frontline worker te vaccine pek na sen so hi state sarkarin atumangai don lowa sarkar lai puina tum sak vek don ani ram chunga man turin COVID-19 vaccine pani pomani towa hei ba ka hian vaccine nang pali pom ani don le don lo ngai to mek ani ti Prime Minister chuna soi expert te chuan mi puiten vaccine thale rin tlak an don ngei theina turin film khur le uluk takin ngai to mek ani ti vaccine pek chu ani huna adong tua side effect along palani poin hemi atan hian a thu langa malanga turpo ngai tu vek ani ti Prime Minister chuan soi bok January ni somni paruka Republic Day lomna nei tura khwal lian atana som Prime Minister Boris Johnson an India ram ajin tur aron thul nuwa sarkar chuan khwal lian tur hian ram dang foi tu som atum to lo kum samnga chuang chunga khwal lian nei lowa Republic Day lomna nei tum khatna ani don ta ani khwal lian nei lowa Republic Day lomna nei nu hung bara chu sangkha zakwa somruk paruka dia sangkha zakwa somnga pani le sangkha zakwa somnga patum khan khwal lian an om lo bok kumina Republic Day lomna pare chu President Ramnath Kovind an alo chang don ani Sipuileng wang hian kumin Republic Day lomna hi kumdang anga puin nei ani don lowa pare ta tel turpo ti tlem ni in hun man chen po toy jok dona marching contingent na ja somli pali om thin po somko paruka te tlem ani ang raspat ta pungkhom thei zat po kumdanga tel thin za ta tanga munli thena mun khat chau kalphal ani don bok official te chuan Britain Prime Minister Boris Johnson a thei don tak lo wangin ramdang fuai tu khwalian tura som that le chu Johnson thak tu anga in ngai theina om dona wangin din mun nuam lo taka da andu lowa somna dang an siam talo ni in an soi pul lal ruat thara mulen khwa chu alo wana che sualin thingina dela aizol panpui ani lai na hluam tur lowina thi mulen atanga thu don danin pul lal ruat thara hi January ni som pakat tho tani khan lova tin a in lua a thingki patling pom tiat velina dela thing hian apuma adel beta alova nei tu pa hian la chuakin aizol panpui ngaladi aizol panpui ani la hian kolkul daya ahliam tu lovin ni som pani January jinglam dar khat khan pulal ruat thara hi aboral ta ni pulal ruat thara hian a taksa lang thei ahliam anei lova oko chung lama hliam na tak anei niarin ani pula ruat thara hi Mulen branch KTP secretary ni lai ni in anupui le afa te pani akalsan thole ni som pani January khan Mulen thlan muala William ani Champhai district AHN Veti officer Dr. B Zo Ngiang chuan ni som pani thole ni khan far ko ne samthang khua sial vultu te tloa fostering climate resilient upland farming system in the Northeast focus project kaltanga AHN Veti department malak na sang te man thei turin a hong sarkar thu chua talan danin Champhai district wam chung khosom nia sial vul an oma chung jinga khosom ju thlan masak ni in focus project kaltangin sial vul tanpuina pe kan ni focus project wa hian first installment kaltangin sial chomun siam le se in sak ania sial veng tu te cholna tui ina tur water trot square feet sangkhat zani somdo pokwa pali zele enkol an ngai huna se thluna tu travis siamani second installment atangin tu le poimo danga te malak chun zom ani ang first installment kaltang hian far ko ne samthang khua sial vul tu te pol tanpuina nuaili singa ve pek ania second installment a nuaili singa pek le tumani far kon ran pui vul association a chung kwa somthum an oma sial zani somriat vel chu lur tlanga mithun grazing ground square kilometer za wan vul samthang zo pui se vul association chuan chung ko somnga pakhat an oma
sia zathum chuang vulin an khoram hun sang square kilometer zani vela zawa anda ani focus first installment kaltanga sajep khuang leng le nalan khuwa malakna te po zo ani to a wangchia lianpui kolbem le wangtlang khuwa te na tho mek ani bok ole viewer te kan channel la subscribe lo te khan subscribe ti ka metin min lo subscribe sak ve ngei te u kan video da thar te in lo mu zel theina turin notification bell kha medlein ola in da don nia